Ambush Theatre ke mokgwa wa sejwalejwale wa ho fa setjhaba melaetsa ya kahisano. Ke tsela ya ho hohela batho ka ho tshwantshisa maemo a kgohlano sebakeng se bulehileng. Ka ho tshwantshisa kgohlano, dibapadi di elelisa setjhaba ka taba e itseng. Bafeti ka tsela ba kenyelletswa papading ka ho botsa dipotso kapa ho kojwa ho hlahisa maikutlo. Le ha batho ba ka qala ho kgolwa ditaba tsa drama hore ke nnete, dibapadi di ba bolella hore ke tshwantshiso fela, mme ba ba hlalosetse hore ke bomang le hore ba leka ho fihlela eng ka hoo. Ho DVD ena re tla hlalosa le ho bontsha hore Ambush Theatre e sebetsa jwang. Tshwantshiso e sebediswang mona e tswa ho letsholo la Red Card le shebisitsweng kgahlano le tlhekefetso ya tsa motabo baneng. Ke tshebedisano mmoho pakeng le Grassroots Soccer le Sonke mabapi le World Cup 2010. Boitukisetso bo etswa dibekeng le matsatsing a pele ho tshwantshiso. Kopanang pele ho nako ho buisana ka Ambush Theatre. Buisanang ka sepheo le morero wa ho etsa Ambush Theatre. Le lokela ho hlaka ka ho phethahala hore ke hobaneng le etsa sena le seo le lakatsang ho se fihlela ka hona. Ipotseng, re batla hore babuhi ba rona ebe bafe? Kgethang sebaka le nako e lokelang ya letsatsi bakeng sa tshwantshiso ya lona. Netefatsang hore bohle ba tseba tsela kapa ba na le mepe. Ithuteng mela ya lona. Ikwetlisetseng dikarolo tsa lona papading ho fihlela le tlwaetse ka ho phethahala. Ho ikenyetsa mantswe ho ntse ho lokile, fela le hopole, sengolwa ke sona se etelang papadi pele, mme se tsebisa qetelo. Nahanang ka dipotso tseo le ka di botsang babohedi le hore dikarabo e ka ba dife. Buisanang ka moo le ka arabang dipotso tse fapaneng le maikutlo a tswang ho babohedi. Boitukisetso bo kenyelletsa le ho ba le disebediswa tse loketseng. Le ba le pakete ya dikarete tse kgubedu le dipampitshana tse haswang bathong. Dibapadi tsena ha di apara di-t-shirt tsa bona tsa Red Card, empa o lokela ho apara ya hao ka tlasa baki. Lekola sebaka sa papadi pele ho nako, mme le tsebe hantle hore le tla sebedisa sebaka sefe bakeng sa tshwantshiso ya lona. Nahanang ka dintlha tse latelang pele le kgetha sebaka sa lona. Ebe ho na le sephethephethe sa batho moo, mme tshwantshiso ya lona e tla bonahala bathong ba bangata. Netefatsang hore ha le no thibela sephethephethe sa dikoloi. Le tla hloka sebaka se senang letho bakeng sa tshwantshiso ya lona. Netefatsang hore le fumana tumello ya ho etsa dipapadi tseo dimolong, taxi rankeng, dishebening kapa dibakeng tse ding tse laolwang. Netefatsang hore bo matjekelane ba sebetsang moo ba tseba hore le fumane tumello ya ho bapala moo. Tshwantshiso ena e etsahala diterateng tsa metse ya rona. Bonang ka moo dibapadi tsa rona di sa apara diaparo tse swabisang kapa tse nang le mantswe a hlapaolang ka teng. Le lokela ho boloka diaparo tsa lona di sena letho le lebe. Tshwantshisong ena, dibapadi di tshwantshisa ketsahalo moo e mong wa dibapadi a lekang ho fereha ngwanana e monyane. Ha wa lokela ho ba le tlhapa efe kapa efe kapa puo e swabisang ho Ambush Theatre. Why did you stop me? Do you want her? Me? I'm not that senseless, my bro. Senseless? So you mean I'm senseless? I'm not saying that, my brother. I'm sorry if you took it in the wrong way. I'm trying to call that young girl and you are making yourself better than me. Man, don't be like that, man. But my brother, she's a child. Metswalle ya hae e mmontsha hore ngwanana eo o monyane haholo ho yena, mme ba mmontsha karete e kgubedu. Red Card. Le se ke la kenella sebaka sa babohedi. Don't point finger. Hlokomela hore o se sutumeletse sebapadi mmoho le wena ho babohedi ka phoso. Hey, my brother.
Do you have a young sister? Yes, I have. She's 14. You will be happy if I have a sex with her? No, man, that's not a yoba. Will you be happy if I'm gonna have a sex with your young sister? No. Man, no. So why it is okay to the other young ladies? Okay. You are right. It's not okay, man. So what this red card means, man? Okay. Let me tell the people before I ask her your question. Guys, it is just an acting. It is just a play, man. You see? Hey, guys, do you love us? Is that the red card? Ash, I don't know. I think that was a bit harsh. He does deserve it. I saw an older man taking young girls all the time. Ka mehla le bontshe ho hlompha tokoloho ya ho bua, ditokelo tsa botho, tekatekano ya bong le seriti bakeng sa bohle. So who must give a red card to the people? Yo, it's not my job. But jeez, we must all act to stop the things that we see. Tsepametsa maikutlo, o se ke wa siteha ha bonolo. Tima cell phone ya hao. Guys, these things happen. Places where there is no police, social workers, and people like Songe, you won't always be there. So if you something wrong, you must give a red card. Will you give a red card? Yes, sure. I don't have a problem. Where will you use a red card and when? If I see something wrong in the shipping. So if you see something wrong at the shipping, what do you do? Red card. If you see something wrong happening in the taxi rank, what you use? Red card. If you see something wrong happening in your community, what you use? Red card. Who wants red card? Yeah, Izan. Izan again. Yeah, I'm going to Machita, man. Yabo, thank you very much, gents. All right. Le se ke la roba dintho, mme le se ke la siya matlakala. Karolo ena ya papadi ya kalana e tlisetsa babohedi melaetsa e meraro. Ha wa loka ho robala le banana ba banyane. Banna ba lokela ho etsa ho hong ho thibela metswalle ya bona ho etsa sena. O ka sebedisa karete e kgubedu ho thibela tlhekefetso ya thobalano. Guys, how was it? Ka mora papadi e pheng nako ya ho buisana ka tshwantshiso eo mmoho. Ke eng e atlehileng, ke eng e sa atlehang. Batho ba ile ba araba jwang, mme ke ba bakae ba ileng ba etsa ditlhahiso. Ke diphephetso dife tseo le bileng le tsona? Le ka ntlafatsa dintho jwang nakong e tlang? Ka kopo, ipheng nako ho tsebisa Sonke hore le entse tshwantshiso, mo le ileng le hore dintho di tsamaile jwang ka ho sebedisa cellphone tsa lona. Dikeletso le ditataiso di fumaneha paketeng ya hao ya ketso. Bakeng sa dintlha tse ding ka Ambush Theatre kapa letsholo la Red Card, ikopanye le Sonke Gender Justice mo 021 423 7088 kapa 011 339 3589.